Ja, maar... Oppie koppie! Oppie koppie! Dit is 'n speletjie by Oppie koppie. Elke keer wat jy hoor iemand skree Oppie koppie, moet jy drink. Oppie koppie. Daar is 'n program op TV waar net 16 mense deelneem. Oppie koppie is baie groter as dit. Hier neem 16,000 mense deel. What is the coolest thing of Oppie koppie? For me, it's Tidal Wave. I love coming and just listening to Tidal Wave. That's what I'm here for. Enige spesifieke band wat jy hier is om te sien? Die Juwels verseker, ek geniet hulle baie. I'm secretly a Not My Dog groupie. That is like the coolest band here this year. They played last night. I don't know if you guys saw them. My boobs and I love the show. Jack's Panic! Are you big fans? Amazing bands. And Used and Sum 41. waar verwag jy lees op? Dude, Sum 41, The Dead Will Tell, Fate Like Yours, Double Adapter, definitely. Wrestlerish. Ek was al by Sun City. Ek's excited. Ek was al by Sun City. 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 What are you trying right here? Frego rolls And where do I get that? Is it good? and really. Kos, wat moet ek eet hierso? Ek het 'n bietjie festival boutjies tot dusver en ek soek iets wat vir my meer solid gaan wees. Daar's Moyo daar aan die kant en dit werk eintlik goed. En wat lekker is nie soos Moyo in die stad nie. Hulle gaan nie jou gesig wil verf nie. Kobus se gat, roeste koka. I'm here standing outside Al Shawarma and Pizza. I've tried most of the food here and I must say Al was probably the best in town. Best thing you've tried so far, aside from mushrooms. Wow. That was going to be number one. But Moyo Cafe has like a salad platter, which is a hard thing to find at a festival. Hierdie is my tipe vibe. Potjie, kos. Hulle het bees en groente, hoender en groente en vegetariër. Ek's nie daai ene nie. Are you gonna try some potjie kos? Yeah, I think it's a must. What is the best dish you've had so far? Yeah. What did we eat last night? The shawarmas. The shawarmas are good. The shawarmas were great last night. Chicken or beef? It was a mix. Yeah, mix. Hi, I'm Awesome Man. I'm Awesome Woman. And we're watching MK Tag. Oppie koppie, unknown brother. Ek staan hier so by die Sean Brand exhibition. Ek kan nie ophou kyk nie. Dit is ook die titel van sy boek waarin al hierdie foto's verskyn en dit is ongelooflike kunswerk. Ek staan hier so by 'n foto van Jolandi Visser van Die Antwoord waar sy die audience 'n pitdruk, 'n toffie gee en 'n middelvinger gooi. Oppie koppie aan brother, kak luxe vibes. Staan hier so voor Sean Brand Photography se uitstalling, luxe foto's, baie luxe volume van Jolandi Visser. Hallo, my naam is Constant. Ek sien by Oppie koppie. Check maar lekker vibes jy. Dit's heel lekker hier so met die son en al die dronk mense en al die snorre en Dis heel lekker, ek like it. Away. Okay, ek staan hier so by die Querwoud dek saam met Rudy, Gareth, wat op stakes, 'n Marchand team, eerste goal, kry 'n T-shirt. This is an intense game. No spinning a lot. Oh! High five. High five, man. Thank you. Oh, yay. Check it out, die ou wat die vinnigste down, kry die T-shirt. Cheers. Bosh. Wow, goeie genigtig, dude. Wat op deze aarde? Kijk maar zo aan het in. Maak hem op, trek hem aan. In contact! Your butt, suck your face, your ass. Shut up. Shut up. I think I'm
absolutely. I'm glad I won that. It says baby on it. Dis die laaste dag van Op die Koppie en die mense het nog steeds baie gees. Julle kyk MK Attack nuus. Oppie! 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 Sien julle? Kan nie dood. Op die Koppie 2011 jy was baie dankie. Check julle later. Mense in hordes. Duisende. Where's my shoe? Where's my shoes? Where is my shoes? Op die Koppie, waar is jy? Waar toe gaan julle almal? Ons gaan nog party. Op die Koppie. Dit is een van die hartseer oomblikke waar jy nou net besef dat die partytjie nou verby is vir nog 365 dae. Ek sien julle weer volgende jaar by Op die Koppie 2012. It's been real.